Eje ni Wero TV. Mubango jwa nkatha cietu ureteri ni Solution Sacco. Ikambecha na Solution Sacco kenda uongera muthitho jwaku no urugurire mwana ku ipo junior account kenda ija kumutetheria uturone bwa ruju. Solution Sacco, your ultimate financial partner. Ibanga nintu bakwithirwa gwatanirite nani ntukamutheja na rwike mubango jwa nkatha cietu ara twitana ndere matura jetu kwithira twishwana ne kurunkatha na ntukana mutheja na arwa mubango jwa nkatha cietu tukarukirite ngugi iria ekuruba baingi batenda kwithira bakirita no twinde ni twenda kwithira twina njega ne karubibiega bire twithagira turi ani ngugi mono ya mujengo ne ndene mujengo rejo ambirio kwithira jugi yakwa kuma le mtu ambiririe kwithira gya kanyomba ni mbiethagire kibatara mwekoro mwe nkatha kumantere ne isha Katherina Shumiritie na ambire kwithira kithithia into bimo bira biethagira bikendeka kenda nyomba yomba kwithira kiojura ya nyomba te withagira wikara na nyomba ingira withagira ukiona na muno ni nyomba cia maiga recithirite giakwa ni ntubwa tungi twikairwa gakonene tukethira tukirita ruo twita ventilation nicio mwekrojo nkatha Purity Karambu ethirite akithithia nteriji cia Katheri. Karibu sana Purity ke mubango jwa nkatha cietu ntukana ruo. Asante. Marito jaku witawate na nturene makwijate. Mentura na mbijekene ya Purity Karambu kana nyino mwenda. Nyino mwenda mbiothithagia na muno. Oni nture na eci. Bila ndacitanirie ndirona ngugi nyingi kwene kuru batendete gwita ngugi imwe. Na ngugi tukoreka kurita icio ciutonera mbeca. No kumenya jande mwekuru kugatwika nkethro ngirita ngugi ja ije kuthitha to ventilation. Mbona customer baba ingi no ntukwe baba bakauga tiangagurire mwekuru uju tiangagurire mwekuru ugu chiumia nuje baba ingi arume batenda gwita ngugi ja ici ngono ntu agwita kibarugene kia nthitangi ontuku kaba nkaita ngugi ja ici igantethia ngona bia kuria na ngomba kuthomithia ana bakwa na ngona kinya mbeja cia gikundi onto akwirigira kuromba no urionge kundi wendire ngugi cia arume ne mbie tumira wethero itonya kuthia to ventilation tatu tukona tukwena ru mukuru kwa ethero ari mubundi wa nyomba cia maiga na ndirire ethairo akirita ngugi cia ngugi ubundi ne jaga kethero na challenge nene akambira jana ru ngugi rungamire no to ventilation itireja ngamuria na tampomba kuthithia ngabuthi nyomba kuria ventilation ni wimi Alen oni kuringa nora kuma ya twagura ni ndaici mubundi na nambira manto ja maingi muno na ngekira kiongo na reno kumenya gugatwika rimwe ngugi karunga manonto igitara kuringa plaster iro ventilation ichiendeka kwa una ndiramuria na ndirairiria kuthithia twinto jatu ndirona riranga atonya kuthithia twinto jatu tunonto tanto baba ingi baici na te baba ingi bomba Poni ngethwa wanke mu support akinya ngugi awe te karunga mena inya ni ngwambithire nkiona mbeca na inya we kamutetheria na riu na ndi kumira au kwira bakwaga ngugi na ru ni ntubo ventilation ni othuganiri na wetiro thomera ina no gwitanire no kuonira tuthithayo na mana gwita kinya mawa kwena muntu mona we ari akaraga naja aega wangugi mujengo na ndi akwija muntu ucu tije na araitita kosi ukwe Ega nande ntuku imwe arambira na kuthitha twinto ja tutu no iji muchwirire ngugi ke mukuru kwa njara nande ajambira kinyara ndikumba gututhithia boega no ntonde tika nketha twinyangite ndera mukujeria mpara ndera mwira njuthitha irinya kwa kwatha jari mukuru agwita no kumenya tukegero turi aja no iji yakwija nani ndera menya nande gote cukuru ikorokete githomo kinkae wake otheri na ndendera mwa nje kwa kenda thithiria tunyamwera twawo o ni ondambiire kugitata kuthoma ukethera ntuku uga kuruga simiti akwira mbugira ngoni ona tuthithagia no ntunya kwari mono kwa kakanya eja bagwa moja ngone eja kambira neti tunyamwera kinya 50 akarara kuthithia utuku ngamura na ndingugi tukathithia tu bairiri tutithira turi tukagana mbeca turambira nawe kwana ejera gucietera na ndiratigwa nkithithagia no na ni wambirire kuthithia to ventilation kumira wina witire thoko ekwembere thoko embere no mukuru njoirire no ntoe mujengo na u agwaka ndiraikia ndiratuthithia no wetere kinya natu arandetera mbeca kwenderera u na ndi bangi bakejera
bageta uguo no tuiba kumenya au ange ndirathithiria kanisa ingire wakuo wacha nabo ndetera nyomba ikiringo plasta ndiraromba ngugire moi ndeta mijengo ne kuromba ngugi ndiraromba ngugi barampa ngugi ndiratuthithia bareta barekira na kiri ngugi eku ithirite ukithithia no ithirite mwekuru wina na bairi wina mukuru ukoroga kuma ageta mujengone nawe no tigirwo ciandika mujengone muthenya wibanga ate wi mwekuru ndene njeku kenda ngugi eku rambiririe ta na mbere no tigira ati njeku no gwitithia na mbere no gagukira rukiri thaa 10 kana thaa 10 na mora ambije ndina onda ngokira kureo kathuranira na bageta skuru ndino mungi ngire nduani Tebairi ala bakwana Ibana na ndenda bathuranira beta skuru ureta skuru ungi na retere secondary ungi na thirite ko no munini ake kuthuranira ngire nduani eta skuru ngatigwa ngatuira ng'ombe kana ri muinya nkarara ntwirite eria tiga jana ndi kwena challenge thina eria na ndi ngarita tugugi twanja mwanka thaa mugwanja nontu no ngakamana nkendia ria thaa mugwanja na ndi kwambira thaa 8 gwito iro mpambaire kuthitha tunyamwera tu rira mpei onda wambire kuthithia na ndi gwantuku wibanganiritie o witonde tu ventilation 50 ukathithia tungano gwantuku ugite ate na ruan kwenda gwitangu mpamwete kurita ri ngugi no nthithia tu nde ntuku imwe kana mbije na nde tukejero inya chao ke nkathithia ntuku ijiri ijoka ya ntuku ingana kwithira ukithithia tu ventilation tu na tuma na withira witura initial tubatire muntu akeja wina haraka wikaira kwina kasimiti kara kange karuji iko unganagia na yeje kenda komanga na nde ukethithia jana aru akajukia auke kuntu kuijiri ari nana nde kuthithia tatu twethira uthithitia gwaku tujukitie gitaringana kwithira tukiuma kenda tukarata twintu tuthongi toto awe o ndathithirite ndirathithia excess turatigara tu na mweri jumwe kenda koma buruka thongoma no ukathirinya biumia bithatu purity ngugi eku ira withirite ukimita nayo witete kwa igitaringana ngugece ndamiririo mirita mweri jwe thatu mwaka jojo na kuma igitari ukumeambiria nonete no kuona baita kana ni untu bute na baita kirimo ale ngugece kuma ria ndameambirie mweri jwe thatu mbonete ina umithio nontu ntithiria ukiumia ntionete onda ko ndona onda ntina maira nyomba nyingi nyaja hizi endaga tunyamwera uthate 26 na nde utikona ukona nyomba ijiri nukuthitha tunyamwera tu twingi na mukuru no tiri agangugi ko na nde uria kwenderea gwita ngugi no umbithaira ndi nai wena customer customer baba ingi na ndigo itoromba ngugi no kana mukuru wa kurombera gwitaniria ngugi ate kana kambira weje ana weje orombe ngugi meya no mbite inya wa kala jakataka pau bambije ankeja tunde mugeni ambathira mujengo jure ana njorombe ngugi gukinya gitare plasta nontu na ndiro twendekana gwikira na kiri ugwe nyomba ici tukona bwakite bwina mukuruku ugwe imbiwa ombire kuthithia ku nije gwako baka kuma nthiguru musingi na monkera ukana ciaku ventilation yake ale na ngerinde ni ngambaka ntiumba lakini imutethaire na nyomba ici twakite tu baire ndi muntu onjara tutachwa muntu onjara tiga ni ura ndare akana kanini kwenda mutwaririe jama kai na warendereithiria au angi na nkamunengeria maiga nkamukorogera muthanga tugeka au nkamunengeria iga agekira na rimwe riu mbere riu mbija kuremwo ikurita je turitaga ici na mbonagia kugwatithania joint kuna ndi muchiuma iria ngugikotha na kiri ngugi cienu no tububene na ndi butonyete mujengoni njenu bukaranagia ate ogoro tutira tuna thina tukaranagia tukiaragia mantu ja ngugi uria ikenderea ruju ngugi uria tugatiga choito ibangania rukiri gwatuka kwio kukendeka oni ndi na onde ventilation nwenetete mujengone ko una ndi no mwanka tubanganie uria ngugi ikagitate rira uma mujengone kureja gantwirireria rikararo rira ije ndi na onde etutu ko uria araro rukiri ngugi ciako ikotha enda mpumba kuendelea kuthithia tu namwera tonda nekuru bingi bethirite bari intana no kuigwa ugwe ukiambire kuthithia ventilation ni muntu wetaitere ejanje kukwethira gitira ngugio twine kuruba bingi twita ngugi cietu cia kawaida na manaja mengi kwethira twinoka atomba kwethira ukire kuru na kuru kibara bethirite bakiuga gwite na ngugi
ndenda kwenikarenji ekuru banthuki etu na inya bara banini ibara betite kwambiria uturo nya muntu no akare akiuga uturo ibo burito lakini ngugi chiri o inyingi cha kurita imwe atona achie ngugi cha ibo kana watia gatawa gaku gekarungu karego geke iguru kono ni antu bonthe inya maandiko jonga jauga andika kioneki giaku na namba inene wikiara ikathoma ni antu bo na inya tawe ku ukamika nthi ni tharire antu bonthe no kaigua ibo no gakira ngugi iriku kana iriku ethero ote kuia na ethero ote kujukia gintu kia itango gechionthe chianjara wancha ngugi chianjara china baita mono then karenji ekuru nikinyo arenda kuja muritana no turita ngugi no ntu tukona onda na nare ukona ngugi ti no akona ngugi tino nkona na tino akona muntu ageta bwa ungete bwawe ka ventilation kamwe ta kaka geta umbe chinyana kapisi kamwe ta kaka kabirinja ra chiringi 50 kutika inya twina goro muno tutana goro muno none gantu gakai rojo gwatithania gakai becha chingane no ntokio ona chiringi ontuku plus chiringi plus tejo ore okiri yatarata kuja kuwewa na kiri kwambire kwithira ikathithia no tutaririe uri uthithagia na imbi ubatara kwithira wina ukiambiria ngugi ici ite kwenda mbecha inyingi muntu athugani mbecha inyingi ndeta guchwa kuria runi kenda mpambiria ngugi ici mbere ma kwina twinto twitawa muuri kara gekairwo guku kenda kaka kauma nako na ta gakomba wa agekairwo gigantu kangi kombi kathithitwo karubau kenda nandi ugaita kenda maua sasa maua mithemba maua jari o mithemba o muntu kiuga kiria kenda ukenda simiti na ukenda muthanga na into bingi biria biendekana bio bundi kwina gintu gitwa ngurumara kwina gachiko kagekaira muthanga kaga gukoroga nende ega imbio kathithia ko imbio thithaia muthanga kena simiti muthanga na simiti kenda gakaro jojo muthanga na simiti ochungite muthanga kana jote chunga neringana na type ya muthanga kuna muthanga juma mukothi majo etha juinyi mono jote jajojo jote enda gutinda guchungwa no jote na maiga na egitare no menyo kathithia ni ukajuke ntuko iwe mwejire ni ukom wethiro igaitare uga pretine kana wikire ari kapreti na wito thayu ugakoroga ugekire ukathithia ora kenda kaitwe kakare hau runene wikire ruji ojora nyomba ikairo ruji wikire ruji au kene ruji ketite kakethora gakuma riu na ndene itura riri nuri kathiri no ithirite utonyene ne kurbangi ni beijing no mwende ngugire thegira kithithia antu bakujuka iria atia na anture antu bibarigara mono yoni no ntoni baugote no batembithaira manto jonthe uni mang'anaira ki manto jonthe unka ke mpinge okya ng'anire ki manto jonthe mpinge okya kwina ore oka kwa pare ombuga batura bang'ana na bauga antita ngogecheu ende lakini bara bainge ibaije oni na ba moi baja kondo mbandi baisi mono ki manto jamona chama inge janja na piure nande no thithirie twinto twaku ukwaga antu bagwita kwithira ukendere mijengo ni ukwithira na mijengo mimbi ni kurukanire na no tigerie twinto tatu wina tuntu kwa naru na tutungi withira twithira withithagia ina hawikaia manyotero twa ndaga nontu nande kethira tutigere uri okenda nkamongera na nontu onde ora wenda kuthithira ventilation ntithithagia no mwanka onenkere deposit umbirere ndatonyomoera 50 unenkere deposit 50% kwa gutere mo kwijira nontu nunenkerete kana rimwe nkabaikiria imbaeja kinya ofa rimwe nkabaikiria ende bara bare within bikaya market ya Kiboi ngaikia market ya Kithaku na ngaikia market ya Katheri kire antu kana kiandwe kire antu kana andwe na ta ombire kwithira itonyana na andwe na indonaga ndambitite ndukene nujo no onto bore othithaia ara unda wetaire ibu etogitega kwethora nde nyokenda kugura nyama wetogitega mbuchari na no ntinkwenda kuona thoko ngeta ngitega andwe twinto jatutu ngeta ngoria muntu jo wetha akangurira to kwendaia tukarikania nujo nande akambira nthithiria tunganona kamuikiria endia twathira ambitia kairi
tukaendelea u na ndene tora ni bwithirite buri tiji mbingi withirite ukithithiria ntu ndene ntura na ogwo emwe kuru kwithira ucitaniritie gwita ngugire tithirite gitu ibangi kwi ngugi ingi na chwithagira ugiteire kuru bamenyeretie chitone kuru kwina ngugi nyingi muno mbere maimbe bero nyande volunteer wa health community health volunteer ko mbita ngugi lakini ko volunteer tu nonto gatwetere turoru ore okwenda kwitira ntu ngugi jeu nande tuthingata iria antu bara bena mirimo iria wiji muntu gaturanagia na murimo ju ethejwa BP chukari na TB na HIV ko tuthingata iria je bara mono nonto itaja reporting kuma cibitari wogo kathingatiria mwaje ate kwita kiriniki ukathingatiria mwaje uketha na kunywa ndawa bwega enya BP machini itoei ya kuthima antu BP na antu baba ingi mono muntu ari kwinya atizi kethere na murimo jwa BP ko una rira twaerwa machini ya BP antu baba ingi bejera kumenya benai no ntu uga no ukare ukagwa okiro kiyo ambiorora uteta cibitari lakini wije oni ndiaja ndi daktari wa machinani mbita daktari wa level 1 tota daktari wa level 1 na no kumenya koge akario uri akari uje thaire chokara gwita cibitari wakara kugita na ndi ukejo akario uri akari nkuthime kwira wi sawa wethera BP ekwite itete bwega qualify twinenya kaguka qualify to modify dispensary yetu irere akui eta nandi mwandikirite BP ukari ingana ogu eta gikinya ki daktari athimwe ono ethera gaka arifa wakairinya we kana gaka ewa ndawa na kiri ngugi ya volunteer withirite na ndi na ucitanirite ndene nturene kiri antu babethirite mbere gonywa ndawa kethiri batimbi barega kwithira bethingatiria mirira muntu abatere kethira ni mukingo muntu akarega kwithira kigira ndawa kairi na tabuthithagia twitaka tukarengerwa report kuma cibitari kugatwika bethirija makena ena fire wewe ate gwita kugira ndawa kana ate gwitinya kuthimwa na ino kumenya twitaga nandi ngeta muone murie niki na gwatwika no karaja ka kurema nandi kinya chibo na tonya ira mono antu bambi ba batimbi tubagira anja kinya na area manager kana assistant chief tukabaike cibitari na wale maburu no kara inya nchera ukanywira ndawa no cha timbi nonka ndosie kwe kathira na ngugi wambiririe na yitanire ko withire ventilation ni kana ni wambiritie mbere ni onda ambiritie mbere buga jojo mwaka jo 3 andi kapwa bwetire na mbere kwenda bwitrainwa kana na to menyire kwithira ukithimantu twita na mbere gutrainwa twita trainings kuritanwa gutrainwa manto jo jonte ja machini kinya ikuinya itoretari ingi gutanguru komita ya chuka gakuthima chukari ngiye nande tukomba utethia antu nturene batekua mea bama barakuja mbere muntu ate kumenya na batekua tukaendelea kuba encourage no bekira inya na uria muntu araije ndeta nande cibitari ndeta nkathimo na mbecha tubathimo otheri no tika tubareagia buru hari na riu kothiuruka ndene matura kana antu ibamenyire ugwe riu mwa uri ucitaniriti pamwe ibaije na bange na bono rasima olthiuruke nturene at least nja 15 mweri no tutugaikia report ya abana turiongirite na temanto ja kubathima aki kinya twana tura tutikitwe kiriniki ituthingata area wethera wina kana kanini gatakinya miaka 5 nkathingatiria menya no wikia mwana ukiriniki meri yonthe na kinya kwiya na bange bethera bena thina muciari akarega inya wikia mwana cibitari ko wito bathingataire na ko ben karenji bagaikaiana na inyajie no withero inya wena murimo jongi no regerete nyomba rekete gwita cibitari kwa witwira wa kana tukathi kwa terega kuigwa fununu nturene ngani anajitu ko weigwa ngani anajitu no mwanka wite wa muraithe weto muria thana gwita cibitari na tugaikia report mwisho wa mweri weta ugenja ile oriongirite wakikisha nja wina kioro gikiega wakikisha nja wina erinya ria mate ibotumira roje rotheri na roje ro kuthamba njara pauma bo kioro ariu kirengu withirito kithithania ntu twina
volunteers baba ingine ni matura yetu tije kadra ko thirikari ithagire kibwa ana buitake gucitanirite kwe tukoromba thirikari rere kutha ici itutegere nontu waigua ta volunteer iko volunteer yama nende ikwari tukare agwa ngiri 20 mwaka na ingwitikia tuonete mbeca iu ri mwaki ngiri 5 tona 5 tutona iu butona 20 tuonere ri mwaki na kirengo giwithirite ukithithia no wende nkruki kwithira ukithoma mimbi ukethira uri umwe bara pa kwithira betungata ntunene matura mimbi nas kana we health wako muthemba jungi kana social worker mono tenda mono kuthoma ni uwezo ba kuthoma buteo kwa thirikari kwamba gututethia bantu twachieganire turi volunteers tukomba kuthoma tutethia antu ba nkuruki ura tukubatethia thai kirengo gi piuri withirite ugitithia na mbere ya kuthithia tu vent no ithirite nkuruki wetetheria antu matureni unkathugania no gweta na mbere ukiona customer ugito batirita namba ku thimu ni bi na antu bombo ukinyirate namba kwa thimu kwina namba ijiri kwina namba ya Safaricom na kwina Airtel namba ya Safaricom 0728 658 736 0728 658 736 kwina yeje inge ya Airtel ewe tena zero ya mbere 0100 68 43 12 0100 68 43 12 mtu akienda tu vent tu twingi maguri nyanya kana maguri no jare ekaringana tukaria au irwaria kwariri na tawere korogoro bana na bangi bakona mubango jwa nkadashietu ekoro betu para bothe bendene ya Meru county na nyago Meru tucitanirie ni gwitango na njara cietu twacitanirie gwitango na njara cietu tukanyiyokia na tugatethi nya akuru betu kumba kwitithia na mbere nja cietu kwa witu tige gukara nde tukiuga ote ngugi chire o nyingi muno ambugire atiri ukagwatia gatawa gaku ugeka rungu keke araga kono ni antu bonthe kenda tumba gwita bwega wega sana purity ni untu bakona kanya ntukana haru tukona ngugira withagiro gita na mbere kuthukirita terenation nushikathiri Ivaga nento bakwithira gwatanirite nani ugorba na ruo kuigwa wi mwekuru tengugi utita na mbere kwithira ukithithio kuigwa ngugira pirite tita na mbere kwithira ishitaniria ne romba yawe amwe ne kurubangi na volunteer bangi bara bethirite be maturene ni kwithira ati thirikari ntuko imomba kwithira igishitaniria gwita na mbere kwithira bakio kithomo nkuruki na kwa ngugi kinya kwa thirikari bageta na mbere gutungata nkuruki ora bethirite bagitungata na muno pirite nawe na ngugi ngira ethirite na ambiritie kenda acionera gintu gya gwita na mbere kwithira kithithia na kinya gwengo no withiro kiambire gintu ndene anja yaku ugeta na mbere kuona mbesha kende gukiria ta na mbere kwithiro kia mwekuru nkatha na nkuruki gituge ndene anja yaku nino akumakeno materi gakwenda tukubu bwega kureteri mubango jwa nkatha cietu ni Solution Sacco kirigo mwene biashara murimi o kawa murimi o majani murimi o nkandania na murithio ng'ombe cieria rugura account ya mavuno account Solution Sacco, your ultimate financial partner.